Televisi internasional dunia soroti kehebatan pemimpin ataupun Perdana Menteri Malaysia. Tapi sayang, bukan Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah ASEAN Summit yang kemarin berada di Malaysia dan dampak pertemuan para pemimpin ASEAN, Malaysia mendapatkan nama harum seluruh dunia, bukan hanya ASEAN. Awalnya berniat untuk memajukan negara sekelas ASEAN, tapi faktanya saat ini dah mendunia. Televisi internasional global dunia menyoroti kehebatan Perdana Menteri Malaysia. คือทุกรายที่ประกาศว่าหรือมาลงทุนในประเทศไทยหรือประกาศว่าจะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาไปลงทุนในมาเลเซียแล้วก็ประกาศตัวเลขแล้วนะครับมี Amazon Google Nvidia นะครับ Facebook ByteDance แล้วก็ Intel แล้วก็มากกว่านี้อีกอันนี้30,000 ล้าน US นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนัยยะที่มันสำคัญของมันนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องความเป็นหับทางเทคโนโลยีของอาเซียนเราจะต้องคิดถึงสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอบนี้มันคือกลายเป็นรอบที่เงินมันลงที่มาเลเซียมากกว่าสิงคโปร์นะครับแล้วจากการที่เราได้พูดคุยกับรัฐบาลของมาเลเซียอันนี้เขาก็อวดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามั่นใจว่ามาเลเซียเป็นหับทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน AI และทางด้าน Data Center ของอาเซียนแล้วเราก็ถามว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการลงทุนในสิงคโปร์มาก่อน A relação do Brasil com a Malásia muda de patamar a partir de hoje. Eu não vim aqui apenas com o interesse de vender ou com o interesse de comprar. Eu vim aqui dizer ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim que nós temos possibilidade de mudar o mundo, de fazer com que as coisas sejam melhores, de fazer com que o humanismo não seja derrotado pelos algoritmos, de dizer ao mundo que o mundo precisa de paz e não de guerra, de dizer ao mundo que nós precisamos de livre comércio e não de protecionismo, de dizer ao mundo que nós precisamos de mais comida e de menos armas. Esse é o objetivo da minha visita à Malásia. 우리와 아세안, 이제 말레이시아뿐만이 아니라요. 어떻게 좀 관계를 이어가야 될 것 같아요. 왜냐하면 지금 미국 우선주의로 나가니까 나머지 국가들끼리는 다 힘을 좀 합쳐야 되지 않겠습니까? 네, 맞습니다. 이제 한국이 아세안과 1989년에 대화 관계를 수립을 했고요. 그 이후에 경제, 정치 안보, 사회문화 등 다양한 측면에서 이제 괄목할 만한 협력 성과를 이루었습니다. 네. 이제 윤 대통령이 올해 10월에 아세안을 순방을 해서 한 아세안 대화관계 수립 35주년을 계기로 이제 아세안과 포괄적, 전략적 동반자 관계를 수립을 했습니다. 네. 이제 이게 CSP라고 불리는데요. 이제 CSP가 아세안이 대화 상대국과 맺는 최고 수준의 파트너십을 일컫습니다. 네. 그래서 이 CSP가 가지는 의미는 한국이 아세안의 핵심 파트너로서 그 위상을 공고히 했다는 점에서 큰 의의가 있고요. 네. 한국과 아세안은 이 CSP 추진을 위해서 내년에 5개년 한 아세안 행동 계획을 채택할 예정입니다. 또한 말레이시아가 내년에 아세안 의장국을 수임할 예정이고요. 근데 내년 아세안 정상회의에서 향후 아세안의 20년 협력 비전인 아세안 공동체 비전 2045가 발표될 예정이기 때문에 이러한 비전에 따라서 협력 전략을 마련할 필요가 있겠습니다. 그렇습니다. 저희가 이제 말레이시아 수반과 오늘 정상회담이 있었지만은 아세안 쪽으로도 진짜 관계를 공고히 해야 될 것 같습니다. 지금 미국 온리, 아메리카 온리입니다. 이런 시기에는
정말 우리가 너무나 미국에만 또 의존할 수는 없는 대목 아니겠습니까? 아세안 또 우리의 좋은 파트너이겠고 그중에서 내년에 아세안 의장국이 바로 말레이시아입니다. 말레이시아 오늘 정상회담도 잘 끝났고요. 기업인들도 말레이시아 기업인들, 우리 기업인들 잘 만남 여러 가지 할 게 상의할 게 많다고 합니다. 정부 차원, 기업 차원 투트랙으로 아주 공고히 해야 될 것 같습니다. 앞으로 말레이시아의 관계 어떻게 우리가 지향점을 찍고 가야 될까요? 네, 먼저 정부 차원에서는 최근에 약 4년 반 만에 이제 협상이 재개된 한 말레이시아 FTA 협상의 속도를 내서 이제 경쟁국 대비 우리 기업의 수출 여건을 개선할 필요가 있겠습니다. 또 말레이시아 정부가 이제 고부가 가치 제조업을 육성함에 따라서 이제 기술 협력이나 인력 양성 등 측면에서 협력 수요가 많기 때문에 그 부분에서 정부 간 협력을 확대할 수 있겠습니다. 네. 또한 기업들 같은 경우에는 이제 말레이시아 정부가 신재생 에너지, 뭐 전기차 같은 탄소 중립 산업 그리고 고부가 가치 제조업 같은 것을 육성을 하기 위해서 다양한 인센티브를 발표를 하고 있는 상황이기 때문에 현지 시장 뉴스를 지속적으로 모니터링해 해서 우리 기업들이 투자 기회를 선점할 필요가 있겠습니다. 네, 알겠습니다. Prime Minister Anwar Ibrahim, thank you for joining us. Donald Trump has obviously been a big presence here. He made it quite clear that when he's going around the world, he's doing the deals in America's interests. What has Malaysia gained from its dealings with President Trump? I don't have an issue for President of the United States to protect their interests. I happen to be Malaysian Prime Minister. I will have to protect Malaysian interests, and we make quite clear to him. And in spite of the general perception, he was a good listener. I mean, I took pains to explain, particularly when I was in the Beast, private conversations. But thus far, I don't find it challenging. What was resolved is, I think, something reasonable, something we can work, as long as it does not preclude the possibility of our working with others. On his way here, Donald Trump was saying that he brokered the peace deal between Cambodia and Thailand, but most people think that you did the substantial work. Who actually was responsible for the deal? Well, the success is due to the governments of Thailand and Cambodia for their wisdom, their patience. I think we must give credit to them. I helped facilitate that. President Trump did help by calling them and, moral suasion of a sort. And many other countries, China did, and the other ASEAN countries. So I played a small role. One conflict where ASEAN has had greater difficulty getting a resolution is in Myanmar. No, I think contrary to the general criticism about the failure of ASEAN in dealing with Myanmar, no. In the last year, for example, there have been minor, shootings compared to what happened in the last few years. Does it give me the full satisfaction? No. I'm certainly not happy with it, but at least there is that. And we have to recognize that. You've mentioned Gaza, and you've always been outspoken about the plight of the Palestinian people. Could you tell us how it has felt for you personally and for Malaysia as a predominantly Muslim nation to watch what has unfolded over the last couple of years? Well, it is, to me, it's tragic issues. I mean, of course, I come with very strong views about sheer hypocrisy in many countries, many societies. To talk about human rights, freedom, 7th October. I mean, they're complete ignorance of history. I mean, the killings have been going on for decades. It's really, to me, pathetic. I mean, the sheer hypocrisy of many countries and leaders is that they are just completely blinded. Until things became so obvious, and like the second Holocaust, now they say, oh, no, you should stop doing it. We mean, last year they shouldn't stop. 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, they shouldn't stop. But anyway, I did say and give credit to President Trump. I mean, my opposition members hate it when I say that. But he did it, at the least a ceasefire. Does it actually meet our expectations in terms of legitimate aspirations of the Palestinian people and for a Palestinian state? No, not yet. But at least as a beginning. It is so important that at least you stop the killings of children and women. Stop it, for goodness sake.
and then move on after that for the second phase. Prime Minister, thank you so much for your time. Thank you. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah negara. Jangan nafikan apa yang beliau lakukan. Beliau menyerahkan sepenuh jiwa dan raganya, sepenuh hatinya untuk menjadikan negara Malaysia ini sebagai negara yang terbaik, memastikan rakyatnya mendapat yang terbaik. Macam mana kita nak buktikan? Yes, dengan budi, dengan sara, dengan kasih dan sebagainya. Hey, come on. Kalau itu you all tak nampak lagi, saya pun tak tahulah. Okay? Jadi jangan nafikan. Okay? Kalau rasa nak puji tu, puji je lah. Kan? Jangan nak kutuk-kutuk sebarangan. Jangan nak nak fitnah dan sebagainya. Okay? Puji je. Kalau yang dia buat, yang Datuk Seri Anwar buat tu betul, puji saja. Bye. Donald Trump, kita semua tahu orang yang jarang ucap terima kasih kepada sesiapa. Tapi kali ini dia tunduk hormat dan thank you pada siapa? Kamu tahu tak? Dia thank you pada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara benda pertama yang tersebut masa sampai di Kuala Lumpur, iaitu perjanjian perdamaian Kemboja dan Thailand yang konon-kononnya hasil dia. Tapi dunia sudah tahu Malaysia dan PMX lah permudah cara sebenar di belakang tabir. Yang lebih simbolik lagi, nama perjanjian itu bukan lagi Trump Peace Deal, tapi Perdamaian Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Accord. Nama Malaysia ni diangkat setara kuasa besar dunia. Ini bukan sekadar tanda tangan atas kertas, tapi bukti bahawa Malaysia ni di bawah kepimpinan PMX dah jadi suara keamanan dan kematangan di rantau ASEAN. Malaysia tidak lagi sekadar penonton dunia. Kita dah jadi peneraju. Berbanggalah wahai rakyat Malaysia. Pemimpin Islam paling berpengaruh nombor 10 dunia. Itu pun walaupun hari ni dia sakit hati, dia pedih, dia tak boleh terima apa yang dunia ini dah iktirafkan terhadap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ni. Kita tengok sama-sama nombor 10 PMX. Kita tengok nama Hadiah Wang, nama Hamzah, nama Abah Din ada tak? Oh, tak ada lah. Patutlah meroyan-royan walaupun hari ni tak? Kita tengok politik punya orang pula. Yang mana paling berpengaruh dunia ni ada tak? Oh, PMX nombor 7. Oh, tak ada juga Hadiah Wang, Hamzah Zainuddin dengan Abah Muhyiddin ni. Patutlah walaupun marah koyak rabak. Pemimpin mereka tak ada dalam list. Tak diiktiraf dunia. Yang iktiraf pemimpin PN PAS ni walaupun je. Negara mana, geng, yang tak ada cakap terima kasih? Hanya media televisi Indonesia yang berusaha mencari kesalahan Malaysia karena RTM, Radio Televisi Malaysia, salah sebut nama Presiden Indonesia. Hanya televisi internasional Indonesia yang mencari kesalahan ataupun keburukan Malaysia. Sementara itu bukan kesalahan Perdana Menteri Malaysia dan juga para walaun-walaun ataupun pembangkang-pembangkang yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Malaysia. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang biasa. Jangan main-main tahu dengan beliau. Sebab beliau sangatlah cerdas untuk menangani hal ini, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Malaysia dan menyekolahkan para walaun-walaun tersebut. Nak berbalap siapa? Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca Presiden Ketua dalam perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tuan Sri Dipertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia Shawl, Malaysia Shawl, Malaysia Shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan.
Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu, zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Dipertua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini, kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% saja, bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion, bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya, satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya trade deficit kita dengan Amerika ni kecil, berjumlah 16.5 bilion sahaja. Okey. Baik, sila. Jadi Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam dikorum. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Okey, silakan Perdana Menteri. Ya, kata yang macam sebut kita rasa. Kalau tidak, tu nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Nak bebal pasal apa? Ya. Baca tu. Saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin kita bagi priority kepada China. Saya akan pergi Selatan Afrika 2 minggu lagi, saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu, teliti. Exit clause itu, kalau kadang-kadang kabinet, itu tekan dengan serius. Ya. Baik. Sebab berapa jumlah, macam disebut tentang lebihan dagang. Terima kasihlah. Kalau ikut apa yang ceramah kita dan dialog saya semasa dengan Presiden Amerika Syarikat, bukan di sini ya, bukan di Macang, depan Presiden Amerika Syarikat, saya kata your computation tentang itu kita tak setuju, sebab kita masukkan perkhidmatan. Kita tak setuju tentang apa yang dia sebut. Sebab itu daripada 25% masa dia kali pertama telefon, dia turunkan esoknya 19. Kita puas hati, kita tak puas hati. Kita setuju, kita tak setuju. Tetapi ini keadaannya. Ya. Baik. Jadi soal umpamanya rare earth, semiconductor, kita dah sebut. Ya. Dia tidak. Kalau umpamanya American pelaburan Amerika di sini, dia kata okey, pelaburan Amerika ke Malaysia kami tak mau you import ekspor ke China. Tak apalah. Okey, kerana pelaburan dia. Tapi pelaburan China di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab tu saya kata kena membaca. Kalau pelaburan China masuk sini, dia kata kami bagi syarat jangan labur, jangan. Itu bukan penjajahan. Dia labur. Kalau kita tak mahu, kita jangan labur. Tak payah melabur di sini. Tapi dia melabur terutama dalam dia kata rare earth kita dah batalkan ekspor raw. Dia boleh buat, tapi bagaimana nak kita tafsir? Tak boleh. Negara China boleh, Australia boleh. Jadi sama ada yang sekarang sedang dijalankan, tapi saya kata ini dia tak ada clause atau peruntukan yang membatalkan atau melarang.
Sebab itu dia sebut situ national consideration, security consideration kita. Okey, ada bangkitkan soal maritime, ketenteraan. Ini dibuat oleh dulu menteri-menteri dulu, cek dulu masa dulu ada tak perjanjian pertahanan dengan Amerika? Ada. Jadi yang itu kita teruskan, apa masalah dia? Tapi apa yang kita tekankan, tidak boleh apa-apa kegiatan dengan Amerika Syarikat yang boleh dilihat sebagai provokatif terhadap negara lain. Mana maksud dengan China? Begitu kan dengan China, maritime kita ada. Dan bagi kita dengan negara China, ini perjanjian dengan Amerika. Ambil tengok ni. Kalau nak gunakan ini untuk perjanjian dengan China, silakan. Itu yang kita bolehkan. Dan kita bahaskan cara terperinci. Tetapi tentulah pasukan itu pasukan yang mahir dan pakar daripada pejabat awam. Mereka lakukan pagi, petang, malam, berbulan-bulan, Tan Sri. Ini bukan kita dia bagi draft kita serah begitu, tidak, Tan Sri. Sebab tu Menteri MITI agak tegaskan perkara ini. Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolutes. Ini problem dia. Ya? Dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar, yang ada kutuk saja. Ini masalah aja. Ya. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya perjanjian ni menyerah, menggadai. Ya. Jadi penjajahan baru tak ada, Tan Sri. Ya, saya bukan nak kata ini, bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta susah terima kasih. Tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan, itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause. Ya, ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Ya. Tetapi soal menyerah timbul. Ya. Begitu negara-negara China. Dulu bila kita baik dengan China, kita juga diserang. Itu yang Moa sebut jadi betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah saja. Itu pun saya baik. Saya baik dengan kajaran yang Kedah dengan, tapi kena dengan semua lah. Jadi sepatutnya hal ini saya rayulah rakan-rakan di belah sini, di belah sana. Ini soal negara. Tak betul. Saya bukan muda, Tazil, betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara-negara penting untuk faedah dan masa depan negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jujur saya bukan seorang ahli politik, tapi saya geram tengok video-video macam ini. Maka dari itu kita post agar kita tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Apa pandangan korang mengenai hal-hal macam ini? Coba tulis di kolom komentar. Apa-apa benda boleh tulis di kolom komentar, asalkan jangan bergaduh. Kita sesama manusia harus cinta damai. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik
ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.